toa sa sisen pat agani ke sngi nga ai ku blai biang pi baro ki baju sngap pi gini ki jingkren bat ngan hikai pat menta ke sngi ya ka wai ke jing hikai ka ba kambnia da se ke kamlong ngan bu de ketien ka ba dai ke kamlong detail to wali type ban ple chimot na mal kini ki voice message ki dai ki bang ko bang ini kren kambnia ya ka ketien ke jong play ngan hikai ya pi nga ai ka teng ya gani ke jing hikai junga ka jing ker khu ka ba shisha pi nga kren ya ka jing ker khu ka ba shisha namar ka don ka nong rim na ka ketien ke jong play ka bang ko ban hikai man ta ka sngi ya ka bang nong pat la le si ban poilu chigata ka bang ai ka teng ka jing ker khu ka ba shisha Renga kwa shwa bangan po isha tangi ni petengi kene ke jingi kai a laisen. Hagani ke tayo. Nama nga kwa banganum shu kreni ke jingir khu klem de snot khu pat. Ia ke nom rim ke badai. Naga ketien ke jong play. Namar la pipule balai nga bu ia kene ke ketien ke jingir khu ke bashisha. Namar nga puli ia kene ke shiti ke jong abstupol. Shaki Galatia Brockway tenulay nga kwa ba kanum jurong palat nga kwa ngan penifi iya kashiti Shaki Galatia bala tho na wap supol hakalanang ko balay bat ngini kren ni gani kalanang ko balay Brockway kani kashiti kan penshay fi ba pensngot kho kumno banyo i yaga jingir khu kabashisha hagajingam kata kadai ke jing hikai ke bakhambnia laban ong no ke kham nganom nganyale ka balaban pun ke lan ngrei kadai ke bakham khambnia te ngan ong biang ingene ke ktien sa sisen pan ba ke jing snot kho ye ke ktien o play kalang ke jing mentoy ke bakrau kaya lambe che ke jing kho tingan ong ifikum nia agene ke por baleng krani gene ke shiti shigi galtia kalnang ko balai Brockway kadau kadai ngam kwa bangan shushim ye wei khot bat ngan kran shapi bo play kwa ban kar khui pi am taimta ngakwa ba bang kran ni jingir khu go shisha bangin di pet kumno unu brio habu tho e ge shiti shegini ge banget ki badana ge balang ne galatia bat haganu go kom ba tho knang ba ke jingir khu go shisha kan yo jaka ge jing em chingi bangin pet nadu khot ko badin kong jongol nang balai a ki Galatia ki bobit hato wei ubala pentame pi haba persha ki khamat jopi lapen ishna yo Jesus Christ bala sanar fnayo tangkani ken kwa bantip na pi pila priang yo mensim daga jingle ka hukum ne da ka jing pen sngaw ka jingle hato pilong ki bobit kata haba pila priang hai pila sedang hau mensim la pendam mentai ya pia gado hato pisha leno e ya bun ki iru kata lada shisha kalong leno e nama getau tau ba a ya pi yo mensim baru bale ki kamba apdeng jopi hato ule da ke jingle ka hukum ne da ke jing pen sngaw jong ke jingle fi hang ne ngini pechwa ya kene ke dkhot ka beneng kong hadu dkhot besan kaba wa absul pola ba ukran ye kini ki bangai hagani ke balang u sedang daga jingkren kaba wa ong ki Galatia ki bobe fi lada fi snot kho ye gata ktien hadu kan no bakat u apostol u ba peniang ini ke balang ba un ong ye ki bangai la jong ba fi dei ki bobe ngakwa bagani kan de pensha ye piru ba bin snot kho ba yo ngi hap lang hagani ke jingbe fi yo ngaba mapiru ni shakri ni sha shitom kumbo ang ni pisha le no e yo bun ki kata la da shisha kalong le no e kamot ba la da ngim snot kho ini ke ktien ngiru ni sha le no e ni shakri le no e ni ya le no e gani ke jingam na kita daw fi pet abo ang a ki Galatia ge bo pet kabamut bakadan ke jing pet hang ni
kaba kida biye alu kata baki klamyo ya kene ga jingle ku kaba shisha kaba ble lawan ra shega jing em jonki ngakwa ya pibaro iba snap menda gisngiru bafin poi haga jaka kaba pinum hab haga ne ga jing biye fi i upenan kam ki kitien ki bakham e ange a ki galatia ki babe ato u ei u balapan thame pi haba ki kamat jo pi lapan ishina yo Jesus Christ bala sala pna yo fi kani ka kitien ne pen thame ya pi u ang ta kani ka kitien pen thame ang ne la na pen pet ba ka kitien English ka penan kam na ka kitien bewitch fi ka kitien bewitch kamat ka jing sha amo ka jing sha pen kabalik so le bertong apa ang pen thame kamat kadai kaba hypnotize kumto kabala pen klumar lo yo pen ja lo di ke ba Figane ki jing be yang ni ke jong kini ki banget aga Galatia kadai baki sha pentame sha le so ong no hagi men sim baman balai ba kila yo jing hikai kila priang ru bau jisu udai unang penem chongki kila nget ru ba u jisu udai ubala sha sa narpna bat kira tip sha ru ba ke jing penem kawan tanglang ba u jisu Christ kini ki brio kila yo jengi kaino Apostle Paul kila yo priang ru wat yo men se mo khot fi ka ta ga dega bang kwa nga nong fi kini ki brio ki bala sno tro yo Jesus Christ kila kala ka bomat kini ki brio kila mat wat ye ka jing pendap ka jong men se mo khot na ka jing ki kai na ka jing duai ki jong Apostle Paul nga nget Henry kini ki brio snaba Henry kini ki brio kila kumno nda haba kila da priang wat yo men se mo khot fitip kidang hap agni ke jing bakla bad gata kadai ki hapa biang hakatai ke jingle jonga huko pet bang ni wong gumno manum kan shabar na gabay ngan kren tangi gani hi wong ha wong kani ka way nga kwa ban tip na pi priang yo men sim daga jingle hukum ne daga jipit sngo ke jingle fi yak yo men sim ko ngini kren kan dia daga Yo men se mo khoi pimla banyo namar ba fipin biang lot yego huko. Hakiwe ki kentien pim yo men se mo khoi daka ba fipin biang yeki jing le jopi. Balela ayo men se mo khoi haki bangay. La ayo men se mo khoi yeki bangay day namar ba kim biang. Henry kila priang jisu. Kila yo mat yega jing map yega jong jisu. But ki don kam kloy ban yo men sim khoy ban le yo bakin la ban ya ke jing im ko bet ke jing im ko khoy ke jing im ko janai naga daga daw mdei bangi yo priang men sim khoy de ke jing la jingi ban pen piang ya ka hukum la ni ke jing le rengi yo priang yo men sim khoy de ke jing e fi ke jing ko ko bang kran ni ke dai kila yo priang kat yo Jesus Christ kila yo priang kat yo men sim ko nre kidang hap aga jing be balai namar kidang ka pe ang ne mo ngan pani fi kane ka ka ong kumne hato pilong ki bo be kata haba pilas dang hau men sim la pendep mentai pi aga do ngakwa ba pin shai gane ktia fi gidan ki brio ki bo shimmi gane do khat ba kidan gi jing shakri ki ba ya aga jing trai ke jomen sim ko hadin pari ki poisi ke jing le niam mani ong ba ta ke de ke jing le do hat ka don jing de kin diat ka tan re ka ni ka bo pol kuren ha ka ni ke jing mut ang ni kam da de e ka ta ka ni ka bo ab su pol kuren ang ni ke de ba ki ni ki banget gal tia ki be adu kata ka ta ha ba ki la sedang ha men sim kamat kila yo priang yo men sim de ke jing Henry minta ban ki poisi ke do aba ang kado ang ni kamat ka riga jingle pi kamat kilet biang shigi jingle kibarim kilet biang baniang hagata ka jing agata ka jing biang agata ka jingla pen biang ka bam ka di sngi ka ya ki mo gitu ki jing ot share gitu ki jingle bar khot gitu ki badan haga testament kibarim but ki sedang pan let biang da dian shato but ki wa so polang ni uong
uang kumne uang hato pi sha le no e bun ki ru kata kata la shisha kalong le no e buru dak jingli kapamut katu pila nge pila I no iki berim pila wan pai show Jesus Christ pila itu jinget ke berim pila wan man nge menta ba jing prim ko walam bau Jesus Christ bola sana puna but pila da nge lu pila yo priang min sem ko wang hato kata ke jing sha jo pi na mar kam ding suk ye kini brio din bagi wan pai ban priang yo Jesus Christ ke ke ba e pala diki henry pi hapo jong ni ke balang ki don ki brio ngashi thui pi ne apo ni ke balang wa so polu tho Bakitan ki brio ki berlung ki ba parsian na ni ke balang ki ba wan hikai biang ye ki jingle jong ka ban pengsan yo brio ko huko Nagadaga daw aw so palang ni uya kendo jing bat kini ki banget ni ka balang usaong na margata utaw ba ayo pi yo mensim bat ubale iki kamba hapdeng jaw pi hatu le daga jingle ka hukum ne daga jing pensngaw ka jing what ki miracles ki kamba ro kini ki brio kila yo priang nan ong gumni sa chisen kila yo e ka jingle khu ka ba shisha ka jing kila yo kat yo Jesus Christ kila yo e ka jing penem kila yo priang ye ka bor ka jong mensim ko kila yo iru ye ki kamba aga jing shakal blai chanki takada wong hato pi utau ba ayo mensim hato ba bale ki kamba aplen jofi hato ule daga jing le ga hukum ne daga jing pen sngaw ga jing e me kwa ifiru ba snap ang ne ka kham dei te daga bangila ban pen biang ga hukum bangi yo i ki kamba kam dei te daga jing la joga jing le jing i ban pen biang ile di bangi yo i ki ba kraw kadai tang daga jingat kadai tang daga jingat kadai tang daga jingat fi ngini pule lo igani nang balai kanang ba pindip snau tho ngam kran ba naga ni ga context uli mut nga ba nga persya hukum la ni ko ong gi brio el ngadana ni pangan pensyai fi ba pin pai sa ga jingal khu ba shisha da pule ba hai ga bible ngino me tan ni gani gaktin ga jong play shi ga jingai chingi la ni shi ga jing kwa jingi la ni shi ga jingle jungi ni am jingi em ngin tan ni ga jingai jingi shi ga ni ga jing shisha jong gaktin ga jong play nginum sha ya ga bible bangin tan ga ba man ai ga bible kan tan lut yingi baro shi ga jing kwa jong ka pet u ong kum no ga khat ban rio singap ong kumju kumbau Abraham ulange yo blay bat la nyau ye ga ta ha u ka hok Namal kata tu pintip bagita ki banaga jingay, kita ken kilalong ki khon jong u Abraham. Dapat pahay ito katiyan. Namal kata tu pintip bagita ki banaga jingay, kita ken kilang ki khon jong u Abraham. Bat ka jing tho, kabamat antay ka kita parim. Haba kalayo ilupa ba ublay un pengsan yagi gentle, daga jingay, kalayat hu lupa ya ga gospel hau Abraham kada ong hame on kerku ya ki jat benrio baro wale klet na hikaya pi ya ga jingle hu ka bashisha ya ga jingle hu ka baday fi hang ni ukuran wang wat u Abraham ulange yo blay bala nyaw kita bakalong ka hok kamacho Ona mar kita tu pintip bagita gi banaga jingay. Kita ken kilong ki khonjo Abraham. Te angas no to nat iga tagaktian. Walit pen baklai gini. Ki jiu ki behiar pateng naga dog snam nu ki jiu idan laga jong. Hare mangabat mapigi balong ki gentle. Ngiyo lang iya gani ka jinggal ku. Kabaday ka jinggal ku ka shisha. Namar de palay, namar tangkaway ka nong rim. Katagaday, bangiday kita kibanaga jingay. Fi daka jingay. Nga napulilot igani ang insipay igani jingkay. Napipulilot igani finyo at jingshay lot baro. Fi niyo ni ayngo yo blay. Bangiyo iga jingay. Baday daga jingay, niyo iga jingpanim. But daga jingay niyo long ki khonjo play.
daga jingai habang ilong gikon ubleng ilong gikon jong Abraham haga bagan jamin sem nakataga daw usaong hang ne sengap ngan peni wong kum ne wong bat ka jing tho abakalayo ilupa bo blay un pen ksani gi gentle daga jingai kala yathu lupa ga gospel of Abraham bali pitip lapanan kami ni gaktin ga baong ka gospel how Abraham ngingitip iga saw gospel barok ngi kren bet tangi ki saw gospel ngam ong hang ne ba nga ong bakadan sa kaway pat ka gospel hele lapanan kam da wap su paul yaga ni gaktin ga baong ba ka jing tho abakalayo pa bo blay un pen ksani ki gentle daga jingai kala yathu lupa ka gospel kala yathu lupa ga gospel how Abraham kada ong hamean kerkhui gi jat bendri baro kumta te la kerkhui kita ki bana ga jingai lembar wa Abraham mo bangai fi ngan pen fi ga ne kat tu kat ne kat bangala man nga kwa fi ru persyang ban sngap an pelai jimat kenang ba pen poi shi ga jingker khu ga bishisha fi de fi pet yang ne u ong ki ne ki wong balayathu lupa ka gospel how Abraham pi balay la ay ka ni gaktin daw af support upenan kam ka gospel how Abraham ong ka gospel how Moses wong ka gospel how Abraham piti balay namar u Abraham u hakaya kabashabar nagahukum ka hukum la ay daw Moses u Abraham u katkum gijing tho ngayo biki ong kumasaw spasnem suway ka hukum nagataga daw lada pilay nagatai ka jingle janggo hukum pirung shiga jingaye piyo rung daga jingai piyo Abraham usala ban ngai nakwaro pinyo itaga jingshay ula ban daga jingai nama umia yukumum te bukumru uya daga jingai bat iga tala nyaw bukalang ka ho kamat jomple piyo absol paul udan ga jingpun paulo play o yo iga ga jingshay o sapenan kamuang kala yathu lupa ga gospel how Abraham kada ong hame on kar khui gi jai bin riyo baro kumta tala kar khui gi tagi bana ga jingai lembar u Abraham bagai hangni bin sayo bakani ga jing shisha kadai ka ba kham jile ba ubriyo ubam tip hukum ubam tip jingle udon lupa ga jingai u Abraham uyat baru blay uya bida ga jingai puli ga bible bitip al khadi u kupa jong ga jingai balai la aina mi u Abraham kumta nama bodo bru bangai ngai pet khat u blay u ya pet do blay ngai ban nyo khun kat ki klor jong ga beneng ru ngai balai nyew ta bolong ka hok khamat jong blay fi balai namar u Abraham tip me ga hukum la long kuman ong no la I prophecy le pa iga gospel how Abraham fi pimla ban ong ngan nge iga gospel ngan ya aga gospel jong ga jingaye la da fi yang peden ki artuli ki kijan na ga daga dawo fi yo iyang ne bang kare ne ga jingar ku ga shisha kare ba fi snot khu iga ne ga jing shisha snap ine pule lo wa namar kat ki balong nga pulir khat baship ho namar kat ki balong na ki jingle jonga hukum kilong habo ka jing tim ken namar la tho long bala tim yo way po way ubami ne aki baro ya ki bala tho anta ka kitab ka hukum ya gaban le eki inga nga sa ongi pi ba pi pule ka bible na shimte tanga ba pasmo bil
puli lo deka to pisno kum no ye gani gado khat ga bishi phau ngakwa baganda penchai fi ngakwa nganda keliru pisno kum no ye gani gado khat ga ba ong u apostol Paul ngakram ong maga ong apostol Paul ong kat ki balong na ki jingle jonga hukum kilong apo ka jing tim ken namar la tho long bala tim yo way po mi ai ne haki eki e baro ye ki bala tho aga kitab ko hukum ye ga ban eki tinga kwa ngan kli fi ga ni ko par kumno tharai ga ni ga khat ga phila tharai bania aga jingul khu ko bashisha phila tharai banyo rong shi ga jingul khu ko bashisha habanga kran ga jingul khu wali klat ngam kran e ga pisa ngam kran e ga ga bukan jado ka jingul khu ko banga kran nang ne kadai ga jingpen em ga bashisha lang ba Jesus Christ ngakran chapang ga jingpen dap jo men sim ko ngakran chapang ki jing ai ki jo men sim ngakran chapang ki kamba ki boble unle lamba jo ba jo fi ngakran chapang ga gospel ka balong ga jingul khu ko bakrao ka bangila ban yo ikada ga jingai fi ki jingul khu ga bang kran hot ka kran lang ru wat ga jingul khu ki be dai ha ga jing em ka ni ga jing don kam ki ba ga me hari wat ik shimba bang kran jingul khu bang mut be tangi ki ni ga jing don kam ki yeng ki sam ki kali ki riam ki be ki sa ki nga ngam kran tangi ka ta ngakran ki jingul khu ga ba kham krao nakataka daw habang ay ka tenga ni ka jingkren ka jingkren khu ba shisha nakwa ba pende shay ni fi uong ni na markat ki balong na jingle ka hukum ki lang pa ba jingtem ka na malat ha lang bala tim mi way po way ubam ya ne agi iki ibro ya gi bala tha agi kitab ka hukum mi ga ban ne iki fi idena ka daw ki Israel hadu man tagisni Snowson A. Ba wat na do kapor jong jisu uladap ang. Uang ngalawan sige iki baday laki jong. Andre ki baday laki jong. Kim shim la priang ina. Tagadaw gospel yung yanis naman kong kadakot ka bakar arak so ang kat ki ba priang yung jisu. Hagi tula ay kapor balong ki kon jong play. Fi hang ne fi yo I baki mo pri ki kon Israel. Hadu man tagi haba ko jing eh. Nama bakim tre priang namar ka wit iki kadai ka hukum. Namar biyo iyang ni ka ong bet ka kran shay de ni nga kham kran mga ka ong kat kita ki balong na ka jingle ka hukum. Ki haba ka jingtim. Pi balay ki haba ka jingtim. Namar labu ika hukum ba ublay ukwa iki kon Israel bakim tip bakim la. Ngala jukuran ni gani lesengan pen I fi kandiap terus ni. Ngala jupen I gibriyo wi gani tang ba ngayo idon pri pom tre astia ban sngap ban pelik chimot ki shimbe tang iweik tien nang taki mo ki ni tangan pulefi balela ai ia ka hukum haga pertei balela ai ka hukum hagi jiu udeu af sopoli bujubab ikata pek ngan pule fi ki siti sigi nongrom kalau nong ka balai ka khat ka bakhat khandai ngine pule ado khat ka bar pho to ngine pule angkom ne ti ngi tip biang bayaki eki erukat ki baka hukum ko ong ka kren na kita ken ki ba po kata ka hukum bakumta onio pensngap no jar ya ka shintur baro baka perthai baro kan long hapo ka jimpen ram jomplay jubab mano jubab hiu apsul poligani balai la ay ga hukum ya ga hukum la ay hakita ki balong hapo ka hukum ka kren ya kita ki hapo ka hukum bat balai la ay baga perthai baro kan hapan snap jar bat baga perthai baro kan hapo ka jimpen ram ka jomplay tongin pulir khat bar phogong na bakum ta na ki jingle ga hukum
Anam penkesan ia kawe ke doa kemacau. Nama daga hukum long ke jintip ia ke pop. Dia ke syonga fi bapin perkhat ia kata. Apa polu ang ni gal tial nang balai. Ana makat ki balong ni jing le hukum ki long pop jintip. Tong ini pulih ke khat ke bobot. Wang kum lo ke khat ke ba khat wei wang kum ne. Ti ba an am penkesan ia nu inuru daga hukum hakmadu play. Kapau shina na ba ubahak un im daga jinge. Fitip ubahak un im daga jinge. Fitip kene ke dekhat ke dega bala penkelai ke beriu bakrau haga pertai. Uwei na pedeng jongki udeg Martin Luther. Bau yo i kene ketin ba ubahak un im daga jingle. Mde daga hukum. Mde daga babu iki kendon. Ndrei ubahak u im daga jinge. Ngiyo im daga jinge. Ngiyo iga jimpen im daga jinge. Ngiyo iga jingger khu daga jinge. Dei na kata daw usaang ni. Ti kata ke hukum kamlong na gajinge. Kamlong. Ti kata ke hukum kamlong na gajinge. Henry kiba. Henry uta ubale yaki un imaki. Hika bamut kaning ketian. Hika mut. Lada pikwa an im na hukum binap imang ta. Lada pila imang ta. Nai kle ikata. Nai im sipang shani sipang shatai. Ngakwa pin im apa ka hukum. Lada pikwa an im na hukum. Ta uang ni baik ba mo ngakwa ngan peni fi ni pom lo. U Chris ula siuspa ingi naga jingtim jonga hukum. U Jesus Chris ula siuspa ingi naga jingtim ga hukum. Daka bala penlong ya u ga jingtim naga benta jengi. Namala tho long bala tim ya wei pu wei bro bus dia no dia. Fi u Jesus ula siuspa ingi naga jingtim jonga hukum. Ngam tip balai to shubu minta ublay ula wengi pi na gapop. Pi imbro shkata gapop. Ti jisu ya uga degna ushim na gapop. But ro save na gapop la ay gajing imu batamay. Tinda fi mut baniyat na gajing imu batamay. Pinas na try bani yat na gapop. Pinang kuwai ban rilang ba kata gapop baniyat. Ngam ngay. Haka juga rukom bro. Ujisu usius pa ingin naga jingtim ko hukum. Daka ba penlong yung uga jingtim naga benta jengi. Pi hang ni pinsnod ho ka ang lang bala tim yung way baro bas dia na dia. Hang ni nga kuwa ba pinda siya ba. Ka pinsno si iyo Jesus Christ. Lada pi kilam yung i baga eiga ba ule. Kadega walang complete. Nanood man ang kan pinsno si iyo blay. Bala da piklam yo i baka ega bo jisu lale along kapamla shu bantao. Tomudur si lada menta ayangi manginiyang daga hukum lada ujisu klam yap ala gede. Lada ayangi manginiyang baitang daga ta. Tarai kat nungud kibala ban kesana khmat jomblay. Sapule mafi hukum baro kam day tang sipa hukum. Kan mau hukum gadan lagi news pa tamay. Nakata daw ko apa pinda perkhat bahaya ke ega mapingay. Pinda perkhat bahaya ke nego hikay. Ngam keren saban ng Bible ngakeren nang ni. Pet uang kum no uang. Kanang baka jingker ku ko jo Abraham how Christ Jesus kanyo wan hagi gentle. Ngala ong ipi mano badagi gentle mangi. Kanang baka jingker ku ko jo Abraham how Christ Jesus kanyo wan hagi gentle. Bangin yo pediang ya ke jingkular yo mensiam daga jingay. Fi hangta ngan pensyai fi gani. Kadi kaktian ka bakrao ba gani ka bawa abso palto. Uang kanang ba ka jingkar ku jong Abraham. Ha u Chris Jesus kanyo awan nagi gentle.
Singapa yang ini ke lain mo. Ke jingger ku now Abraham ke pas dot gitu baro kibadegi jong Moses to claim on ka ombe jong ke jingger ku jong Abraham ke poi shau Jisu balai Jisu na mabu yap ba ige jingtim baro kit dot baro ke pop kit dot sang ke jungi nang tade wala me ke jingai nang tade ke jingger ku jong Abraham ke nai au Jesus Christ nang tade kan sawan jingi sigi gentle hi hang ta bis soto ba pin mis ke jingger ku Kalau film so baga jingger ku jong Abraham kalai ba shau Jisu no Jisu singi ke jingger ku kamyo daga babile ege ke jingger ku gede daga babingai ege bu Jisu lale alo ge dingfna ba ba tu ke jingger ku ba Abraham ling ba Jisu ke yo wan singi ki gentle so tanat bo on singi ki gentle mangini op diang ege jingkular yo mensiam daga jingai de dene te daang kwa ifinga daga singi sesengap hai ngene ge jingi kai am singi ela da pipen ilu na mga kren shabar na kren na po ni katin mi joblay in siya continue biya tangin ya aingo trying nga aingo ime ablay na marga ni katin ga jame ga bashay to mala aingi songo ime nam taga ni shiti ye ga bawa su polo tha ka bayarap bangin sungo to ang nongidan bangin yo i ga jingar hu ba shisha nyai shame ga buram Jesus tuai amen to bleng ku pi bless you